Hello so pite ho tunin khun e ho ku kite la a khang tha nunga gul hang kham ho lai ho army navy chule air force a lung lut ho dinga het lowa poimo ta khat ana sei khom ki no hitin na het thim theina ding in apat na pat a chaina chan ge na nangai ding in ka hin te me chule hi chi channel hi apat na hi le like share subscribe neina bol pi intin ka hong ta ve 14 June 2022 ni khun Indian government in scheme tha khat Indian Armed Force kila anadinga anapulu nun hi chu agnipat scheme akiti na hi athang pia Armed Force akiti ting Army Navy chule Air Force abona ki seina a hi chi scheme ahung ki phu do zo wa pat hapta khat linglo lai jin India sungmun tina khangtha hon protest anabolun government in tampi zong anahal thawin a hi le ipga hichi agnipa scheme chungchanga India sunga khangtha tampi analung thailo bu hintem agnipa scheme dungjui a hin kumsi le kumsom le sigi le eke apat kumsom ni le khat ki ka pasal sang som li le sanggu kumsi le sipai dinga ki le ding hichi scheme noiza ki la sipai ho chu agnivir ki tidiu a hi agnipat meaning hi fire warrior ti na a hi akhat nan agnivir ho hi koi ho a hup ham agnivir scheme hi non commission officer bo a hin commission officer ho a hup lo a hi officer ana hung lu le agnivir in na hup lo ti na a hi ani nan thalo le kumli zowa in achi zo ting leo government in sumpun laksom lakhat api diu chung chang thu hi scheme a lut sipai ho hin thalo first year a sang som thum second year a sang som thum le sang thum third year a sang som thum le sang gup le changa chule akum li channa le sang som li asan diu a hi kumli apan zo ting leo lak som lakhat akipu uwa a in chi wa ki le diu a hitai hi chi lak som lakhat hi abona government in api diu hi lo 50% bo government in api a 50% ama thalo a hi agnivir hunglut tha hon salo sang som thum la a sang som ni le khat bo asan diu kumni panghon sang som thum le sang thum la a sang som ni le sang thum le za thum kum thum panghon sang som thum le sang gup le zanga la a sang som ni le nga bo asan diu kumli panghon sang som li la a sang som ni le sang git be asan diu kumli sunga na thalo ki ka sum ho chu 5.2 lakh ho vial apha a hin inna ki le a lakh som la khat la a 5.2 lakh chu zaw tha a hitai athum nan suti chungchang thu sipai permanent ho hin kum khana suti part of annual leave 60 day to casual leave 30 day agoma 90 day suti amu jiu a hin agnivir na hi le kum khana nisom thumbo suti na mu ding a hi wang phat pia north east a posting na hi le chile wale na a sang som ho a na hindi a hin nawang si na India sunglang South India lang Delhi dung Jammu and Kashmir posting na chi kha le flight ticket ka na si a thani na thalo ki chai ding ti na a hi train na chi le na suti train na to na a ake khat ki chai ki ding a hi ali nan in na ki le zo ting sipai za na het na chu civil line kham hol nan apang thei na dem kumli zo le government in certificate khat na pi diu na sum thasi a ki ka lak nga ta chun lak nga na pi be diu service dang ki hol tan tia in na sol diu a hitai sipai zakhat ki sol do la a 25% permanent dinga ale ko diu adang chu unemployment hikit diu atha be a na to dang ake hol ki diu a hi ga veleu hen kumsom la segi apat kumsom ni la khat ki ka hi mihim khat dinga ahin khuwa ipi tuple doi ani ham a career ki sim na dinga phat hoi lai ta athupi pen a hi hichina phat hoi lai ta a agnivira naga panle permanent na hi ding ham na hi lo ding ham ki hello kumli sung sipai naga panding na hungdo ating atha abia service dang na hol kit ngai service na hol dinga a hi le ama sapena certificate ngai izong chu na nei talo correspondent na ki koiza BA BSc nana chai a hi ta jong le lekha hoita hinsima kuching to hungki thu ho to na he na ki bang talo ding service dang security guard ho a
na lu zong le hi chu sipai pension chi hon part time job a ina mo sa nga tia abolu a hin nangin na insung na zina cha nawa na dinga to guna main source of income na neile na zina cha nawa zo ki loading a hi anga nan kumli na pansunga na thalo in na insung na sonjo na dem akisei ma bangin kumli sunga na thalo asang pen chu sang som ni le sanggit apha be bahin hichun sipai sunga na ki man cha na dingin thakha na sang nga ki koile chun sang som le sangup hungwal do bip ding a hin hichun tu khanga na insung thakha chung ason zo na dem chujong le permanent ho to sipai chi na hi diu von thakhat chi na ki von diu na thalo la amoho at ki khat jong apha loading na minjong aja chumbi an ki coding permanent ho to thakha duty a hin working hin abona ki bang chena na bol diu kumli na pansunga wangsit pia ki su kha na nei kha le permanent na mu ki loading a hi tu khanga e hodinga apha chum pen chu arm force a ithau anu mo nga a hi le kha ha simin lang ssc through a bsf crpf itbp CISF Assam Rifle ang ho zo in lut lechun na phat chom zo ding a hi BJP Chief Minister Phabit Haryana UP MP le Assam Chief Minister hon scheme support nan Agnivir ho state government service ka PDU he tin aniki timun Agnivir scheme hi government in ama phat chom na ding ave na abol a hin e ho mi gen theite dinga a phat chom na a hlomi ti ka sei be no mi na hi Agnivir chungchang thu het be nom hon description a ki koi link hu lut lechun bailam ta a nasim tha jeng the a hi tunin khu a Agnivir chungchang thu i sei thei chano hi chan hin a ki chai tai ka ki pai